أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari niya mga umat Islam, palanggungan sin kami, ayan kamu imalok kamu waktu ini, lalu ta biya ako ini masuk na tuod kita niyo parulan sin ini pakarajaan sa lagu-lagu namun na inyari kita niyo alaman sin bulan mulia, bulan Ramadan, bulan pag-iibog-ibugan sin mga tao mabaya dumawkat sin kasanangan ting Allah subhanahu wa ta'ala. Yari waktu ini yari in guru na to ini mulia amin anak sin Mudir Kalasahan Sheikh Ali Muhammad Shakili, yari anak niya Rimil Kato Tanyo. In maudo niya lang ta pagbutasan sin kita iwan sin bulan Ramadan. Ada pun yung beriman akong sarip mawaya butasan sin bulan Ramadan. Dahil para nasadya na inya tukatan, yad to Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbayad. Namunin anak niya Kalasahan ni Sheikh Abdul Sabur Muhammad Shakili. Sumagawa harip pa siya makatagna na tagnaan na to in pakaradyan na to dahil tilawa dahil ayat sin Quran hamulya itukbal sin inihambok guru yaon Abdullah dito yato bal yato pagkal siya na to maskura قال عبد الله لتجاهد القارئ Imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شكرا جزيلا يا إمامنا القارئ Ustaz Abdullah dito yato. Jari hawe yaon din nakita palugay tukbal tain kapatut pa amoy muhadir na to waktu ini. Pwero na ruweng kan Sheikh Abdul Sabur Muhammad Shakili
فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون الصائمون أرحب بكم أحر الترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kiaulungan sin Allah, dimurungog waktu mapon ini, hitukbaltan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pupudjihan, iban pagsarang sukul, ha-ni'mat niya katutan niyo, amuin panawfiq, huminang sin, pardaakan niya rin di halauman sin bulan Ramadan. Karena ini mga kiaulungan sin Allah, daing hamanga sa lagu-lagu ni'mat, haipon sin Allah ta'ala, amuin makabatuk siya maun pa mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab apabila in tawfiq ini natambul na haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, nisan in lagu sin tumbas pahala sin kakahinang yaun, wayruun nasub sin manusia huminang kanya. Hasabab wayruun na tawfiq dahing Allah subhanahu wa ta'ala, sabab karena sin kakahinang niya. Pagpahil-pahil niya hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga sabab ito diul na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin kabayaan niya. Mga kiaulungan sin Allah, yari nakita niyo biyayaon, amuin masuok na, magtambos sin amuin bulan sa rayaw-rayaw. Bulan Ramadan, mga umat Islam, piyagtakarantan niyo. Dahil sin halawm sin unong bulan, sampai piyagpangayo tanu, ya Allah, pabuta kami palauman sin bulan Ramadan. Biyayaon, akun mamaid na kato mga kiulungan sin Allah. Dahil nga sabiat yung topic tanyo waktu mapon ini, pagbutasan iwan sin bulan Ramadan. Bulan si mga bariman, mga kiulungan sin Allah in bulan Ramadan, hinang sin Allah ta'ala mga yadlawan niya, iban sinduman niya, mga waktu ipaglulumba-lumba sin mga bariman, pakarayawan. Hasupaya magmanyatakan doon kanila in kasanyangan. Dan di naman na dunya, labi luwadlaw akhirat. Hasupaya hikaangkat sin darajat nila. Allahu Akbar mga umat Islam. Dahil nga sa biyatu, in mga salafun as-salih, in kaaunan nila mga umat Islam, apabila matambos na biya ini, masuok na, maubos in bulan Ramadan, in kaaunan nila, magsusung in amuin buka sin pangatayan nila. Sabab karena in kiabubuka nila adakala, wala na tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala, in aammalan nila karayawan, halawman sin bulan Ramadan, biyak tulaggo. Sabab may ta mga umat Islam, launghi Ali radhiyallahu an, launghiya, kunu li anfusikum liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u qawlallahi azza wa jalla, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Launghi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, aunan niyo hakin hawabaran niyo, in amuin sa halga amuna in biadi in hikatay masin Allah subhanahu wa ta'ala in ammal ibadat taniyo. Dahil sin pagpataud sin aamalan sa mga umat Islam, laong Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an,
Wala niyo diungog in Allah subhanahu wa ta'ala. Nagparman bunnal tud in tatay maunya. Amal ibadat daing kansiyo. Daing hamanga sila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampain kauna ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an mga kiulungan sin Allah. Fi akhir laylatin min Ramadan yunadi. Ya layta sya'ri min hadal maqbul fanuhanni. Wa min hadal mahrum fanu'azzi. In amuin. Buha sin pangatayan nila mga umat Islam. Manawag tawagi Ali radiyallahu an. Bangkay napusan na sindum simbulan Ramadan. Tingga dawa. Hamanga sila natayma in amal ibadat alaman simbulan Ramadan. Congratulaton. Kahulmatan kanila. Subhanallah mga umat Islam. Kakuyakan. Ada po na mga sila nagpahil-pahil. Nagpasad sin waktu mahal ka bulan Ramadan ang mga pakaradyan way kapuspaidahan na ando in mahinang tarakman kanila kumporton sila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Way biyan lagu mga umat Islam nalukpasin ipon akarayawan magdawhat niya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sabsin pagpasad niya. Biyayan mga umat Islam in kaunan si mga salafun as-salih. Sampai Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah in kaunan niya hawak tu siya nagnanakura biyan kataba ila al-amsar wa ya'muruhum bi khatmi Ramadan bil istighfar was sadaqah yakni sadaqatil fitr. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah apabila biya ini masuk na bulan Ramadan maubos magdaak siya pa mga kabariyu-bariyuhan kakauman-kaumanan mga manusia babaan niya in mag-istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. May mga kiulungan sin Allah. Sabab aun nasadya amuin kasaan atawa kakulangan dahil nga pag-ibadat, pagtunay sin amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa puwasang bayang, unin sabuton tayo magtuwi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hapag hadjian, puwas tanyo'y katunay nin amin manasikul hajj, mga aturan si paghaji, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sabab karna amuin aun nasadya amin mga nagkalanggal tanyo. Was sadaqah, sadaqatil fitr. Iban sin pagsadaka, sadaqatul fitr. Bisa raon tanyo ra mga kiulungan sin Allah. Hadalam biyat mga kiulungan sin Allah. Pagka biyat tuwing kaunan, innama yatakabbalullah minal muttaqin. Hati niya, dahil nga mga sahalga-halga, mahinang tanyo, amuin maun kita nyo dahil nga mga sila muttaqin. Nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala mga kataw tayo manghuran. Sabab misang pabiyari in tawad sin tahajjud tanyo, pagkatam tanyo, tamat sin Quran, in puasa tanyo. Biyadi in tawad niya, bangkitan nyo wala nakalamod ang mga sila muttaqin. Di ramatay mga umat Islam. Di matay mga kiulungan sin Allah. Hangkan sa biyat na sadjin kabuga sin mga sila salafun as-salih. Umar, Abdul Aziz ibn Abi Rawad, rahimahullah. Dahil nga salafun as-salih, unin akin niya. Adraktuhum, yajtahiduna fil amali salih. Kanu idha fa'aluhu, waka alayhimul ham. Atukubbila minhum amla. Allahu Akbar. Mga salafun as-salih, ang kaunan nila, matuyo. Makaununan ng tuyo tanyo ni mga umat Islam. Sumagawain kaunan nila, pabila na kahinang na sila. Amal ibadat pa Allah Ta'ala, magduruhun in amuin. Hanggaw nila. In kuba-kuba nila, ada kala, di tayo maun kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pagkarunguan tanyo mga umat Islam, in kaunan sin salafun as-salih, 6 ashhur. 1 bulan, haway pa di matungin bulan Ramadan, mangayo sila amuin ayyuballigahum Ramadan. Amuin makaabot sila maripa bulan Ramadan. Summa yad'unahu azza wa jalla ay yatakabbalahu minhum. Allahu Akbar. Sampai pagpuasin bulan Ramadan, mangayo nasab sila lahum sin 1 bulan. Ya Allah, tay maain amal ibadat namu. Allahu Akbar mga umat Islam. Amu ini angkan salawang Ali ibn Abi Talib, amu ini sarang halgaan tanyo. Bang biadiin, in hikatay sin mga amal ibadat tanyo, amuin makalamod kita nyo dengan mga sila muttaqin.
Dahil hindi hay ni mga kiulungan sin Allah mahati tanyo, hati niya, ayaw kita nyo matipu, sin aamalan tanyo misan biyarin kusog, biyariin, amuin taod niya, indayaw niya. Sabab, in iyan, bukundi nga mga sipat si mga mutakin. Amuin maajaib kau, mas kuyakan na kau. Kuyakan na kau, ayaw mga kataw tayo manguran. Sampai biyay ta Ibnul Qayyim rahimahullah, in makatug apulaw niya, pagubos, wala ako nakabati sin tahadjud yaon, nagsusuna ko pag waktu mahinaat, lawi yatulaw niya marayaw, dahil sin nakasambayang ako tahadjud, pag mahinaat yaon, makuyag da kuman ako. Naajeg da kuman ako sin kakahinang ko. Masya Allah, ay biya tulag go ibadat na mukabi eh. Nagtahadjud kami. Ajaib mga umat Islam. Sablong Ibnul Qayyim rahimahullah, inhinang sin mga tawbiya ini, di angkatun pataas. Na dahil nga sabi ito mga umat Islam, in kaunan tanyo, biyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, dirinan kita nyo undang-undang, hasupaya makalamud kita nyo, amoy mga sila nagparuntungan na bulan Ramadan, mga tao nagmamabuka, ba Allah subhanahu wa ta'ala tatay maun in amuin ang malibadat nila. Uno in kaunan nila mga kiulungan sin Allah, kama hakallahu subhanahu wa ta'ala an anbiyaihi wa rusulih, wal akhyar min ibadillah. Qala jalla wa ala, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. In kaunan si mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapaguwanan si mga kanabi-nabihan, karasul-rasulan, iban si mga sila tao marayaw, salihin, naglulumba-lumba sila, pahinang marayaw. Sarta wayada'unana raghaban wa rahaba. In kaunan nila nagpupuhon sila, mangayo sila dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Raghaban wa rahaba. Yattu kanila in huwat-huwat. Sintumbas pala dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahaba. Amin ni mga umat Islam. Amin buha, hanggaw, kuba-kuba sing pangatayan nila. Ada kala di tayo maun sinallahu subhanahu wa ta'ala, inamun ammal ibadat nila. Wa kanu lana khashi'in. In kaunan nila, tudyo marikamu, nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayan mga umat Islam, in amuin sarang maun katu, mahinang kita nyo biya ini. Karena ini day nga mga sifat sin mga sila muttaqin, amuin tatay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala, in ammal ibadat nila. Amin sampai lang si mga ba'dus salaf, falyakun ar-raja wal khawf lil mu'mini ka janahay at-ta'iri yatiru bihima. In kaunan tanyo magpapanawsing kahalan tanyo, man kita mag-amal ibadat, yabiya kita nyo manok-manok, hak pik-pik, hansipakyaw na tuo, uno, raja, wat-wat, pamuin, Allah subhanahu wa ta'ala, tutungbasan din kaniya. Inan si pakpikpik sa palawa, al-khawf, amuin buka dengan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya mga kiulungan sin Allah. Sumagawa, azaman tanyo ni tabiya dakuan mga kataw tayo manguran, in biya jimatu hati niya, biya hambuk pikpik sadya, amuajin raja, amuin nakalanduin huwat-huwat, pa kamulyahan, kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga ini, amoy makarungog na kao. Isan kita nyo di magpuasa. In Allah ta'ala bayang ampununda. La ilaha. Misan kita nyo di magsambayang. Marayaw adat kita nyo. Di sani kapag siguro, bang sinalong sulha. La ilaha ilo. May tayat to. Sabang sipakpik-pik da amuin raja sadya. Wat-wat sin kamulyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inilong Ibnul Qayyim rahimahullah mga umat Islam, sifat si mga sila harung bahalo tabiya dakuman. Laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kathirun minal juhal i'tamadu ala afwihi wa karamihi wa rahmatih. Kamatauran day nga mga sila harung bahalo, nangamdus na sila in Allah ta'ala baying ampunon, in Allah ta'ala sangat baying ulungon. Dira kita nyo siksa, misang kita nyo di mag-ibadat. Wadayya'u amrahu wa nahyahu. Dahil nga sabiat to, piasaran nila, wala nila hinang indaakan, in pianglangan lianggal sara nila.
unin jimat mga umat Islam wa nasu annahu syadidul iqab. Long Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kaya lupaan nila in Allah Ta'ala sa pangsan maniksa mga umat Islam. Insiksa niya pangsan mga kiulungan sin Allah. Dahil nga sabi at tuwa supaya amuin pagbutasan tanyuan si bulan Ramadan, maun kita ni mga umat Islam dahil nga mga sila nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuray sabinin maksud sinamin biyakan sin Allah ta'ala rin di aluman bulan Ramadan, amin pagpuasa, la'allakum tattakun, supaya kamu makapagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, amura intay maun sin Allah Ta'ala, innama yatakabbalallah minal muttaqin. Bunal to din tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, dahil nga mga sila nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyat din nakaakitan nyo lang si mga salafun as-salih. Biya manuk-manuk, inan si pakpikpik ar-raja, uwat-uwat pagkabayan sin Allah Ta'ala. Papahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ka dua mga umat Islam, han si pakpikpik, al-khawb, kabuka. Dahil nga siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu kau amin masigpit, kiyukugdan musiba, laong sim mga salafun as-salih, in pakusugon mo, uno. In pakusugon mo, ar-raja. Huwat-huwat kau, paamuin rahmat sin Allah Ta'ala. Amuin di mabugtuin huwat-huwat mo, day nga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pabiadiin, in musiba di matungkay mo. Hawak tu kau isab, masambuin pamaranan, malahayang in kahalan mo, unin pakusugon mo, al-khawf mga umat Islam. Kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab din dihay ni, amu na iniin kusog sinamuin sasat mga umat Islam. Labi luba nabi yaon mabus na bulan Ramadan, na yung kuntaratan yung saitan, makabukloy na isab sila. Dahil nga sa biyat tu hawak tu biya ini, hamong haya na sab kita sin kahalan tapuas na yung bulan Ramadan, in pakusugon ta al-khawf mga umat Islam, in kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, nadauhat tanyo pangadjian tanyo alaman sin bulan Ramadan, bang biya din kita nyo na hinang nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, amuin sarang awnon tanyo. Hambuk ayat mga kiulungan sin Allah, biyayta sin Allah Ta'ala, walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kita nyo mga umat Islaming kaaunan si mga salafun as-salih, mga kasahabatan, in mga sila nagbaranja, sindiin-diin na in, kaya tukbal kanila rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sadap ka, nagnapaka, wa qulubuhum wajilatun, in pangatayan nila, kubah-kubah mga umat Islam, najujugjug, sinbuha, maita, ada kaladik taymang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakahinang nila. Annahum ila rabbim raji'un, nagtatali sila, bunal to din sila yung mag-uwi matupad law akhirat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha nakapangasumo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga tawin niya Rasulullah, amin mga sila balmaksiyat pa Allah Ta'ala, magsisina, magmananakaw, mag-inom sinamuin, makahilo. Naong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon ya Aisyah, ya bintas Siddiq, bukon. Sumagawain mga sila ini, yasumun, mga tao magpupuasa, wa yusallun, wa yatasaddaqun, magsanitya, magbabaranja, tao mamura. Sumagawa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. In kaya bubugaan nila dakala diktay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala inamin amal ibadat nila. Dahil nga sabi at mga umat Islam, sipat sila sin Allah Ta'ala, ulaika yusari'una fil khairat. Ampa na sila sipat sin Allah Ta'ala, sila na yato'y mga nag-uus-us bang painang karayawan. Wahum laha sabikun, in kaaunan nila bang pakarayawan, naglulumba-lumba mga umat Islam. Sabab may tayat mga kiulungan sin Allah, bisababi tawfiqillahi lahum wa i'anatihim lahum. Hasabab sin tiyaupikan sila sin Allah Ta'ala, kiulong sila sin Allah Ta'ala, may in pangatayan nila sawa sa mga umat Islam sin ka-ikhlas wasidq, iban sin sabun naling pangatayan nila, nagmamabuka pa Allah Ta'ala, mag-amal ibadat piaga aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga umat Islam, hati niya insal alga supaya matayma in amal ibadat da sarang ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan paagarun ta sidq, amuin bunnal turing pangakat na pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyainin kaunan nila mga umat Islam, ka-ikhlas mga umat Islam.
hazaman tanyo biyayaon, biyak kimulang in among in ka-ikhlas. Amin ni makabuka, may tamang umat Islam. Tiap-tiap kignot kuhibal sin zaman tanyo biyayaon, kuwasang kami ni yato na Facebook. Yato na kaya pupos mga umat Islam. Yato na kaya pupos. May tayat magbaranja biyayan, yato. Feeling blessed, dan biyayin, dan tahajjud. Feeling blessed, dan tarawi. La ilaha illallah. Sari sa bang amin biya mga kalakihan biya sin mga programa tanyo rin diyan ni Daul Islam. Artinya hipos in pengajian ini, in kahalan dan dia ni, supaya sumampay kaniyo sampai pa mga kuwa hula ayat to, in pengajian dan dia ini. Ampayan maksud uno ba ayat to? Biya makainu-inu, pag-uus mag-amal ibadat biya yan. Hipos na magtiban patta biyan. La ilaha illallah. Bukun ka mga umat Islam bang kita mag-amal ibadat in pakitaan ta Allah subhanahu wa ta'ala na bang Allah ta'ala di na humajat public ta magtuy. Sabab mamarahin ang ayat sin Allah ta'ala wallahu ya'lamu a'malakum. In Allah ta'ala sangat makaingat sin kakainang yung amal ibadat niyo. Nabiyayan mga umat Islam. Laong si mga ulama al-ikhlas sirrun bainaka wa bainallah. Iyaka an tubshi. Rahasia yan antara mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo pagpamanayakan. In ka ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Amo in lupahun mo, in pangatud sin manusia kay mo. Uno in halgaan mo, in pangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatto. Mga umat Islam, hangkan sa mga kiulungan sin Allah hati niya, para yaong tanyo to rin niyat tanyo, supaya magparuntungan kita sin amal ibadat. Nabiyayan in pagbutasan tanyo simulan Ramadan, hati niya, maawon kita niyo din ang mga nagmamabuka, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw nin ka-ikhlas, iban sin pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaruwa mga umat Islam, laungi Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah, indaakan niya pa mga tao niya, amuna was sadaka. Bang magbutas na iwan bulan Ramadan, magsadaka. Uning sadaka ini, sadaqatul fitir mga umat Islam. Amuna in zakat fitra, langsing kita zakat fitra. In zakat fitra ini mga umat Islam, in ini sunnatun wajibatun ala ayanil muslimin. Ini sunnat mga umat Islam, wajib patiap-tiap siulakan sin muslimin. Habaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala al-abdi wal hur wal dhakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Piardu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in zakat fitra patiap-tiap siulakan sin bangsa muslimin, doon nakaipon atawa mahardika, usog atawa babae, bata-bata atawa taumaas na dahil mga bangsa muslimin. Zakat fitra mga umat Islam, hati at ini mga umat Islam, hati niya dengan mga hikmat niya. In ini tuhratan lisaimi minallahwi warrafas. Ini ni hikasutsi long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadis dengan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, amuin hikasutsi sin mga sila nagpupuasa dahil amuin mga kasaan nila. Aluog lama, nabisara nila waktu sila puasa, warapas, iban sin mga, amin mga lukat lambing, nasabot nabisara nila mga, on waktu na kapag langog-langog sila rin doon, hantara sinusog ibang bawa ibiyayan, na inya tuma, mapapasyat mga umat Islam, ikasut siya to, watu'matan lil masakin, iban kakaun si mga sila, tao miskin, sampay biyayta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aghnuhum anis su'al fi hadal yawm. Parayahan yung in mga sila, miskin, balhajat yan. Hadlaw hari raya, amuin, di na sila mga yung asab sin zakat fitra, mga kiaulungan sin Allah. Na in amuin zakat fitra, ini mga umat Islam, in amuin gantaan niya, amuna in sa'an mga umat Islam. Biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, sa'an min tamrin, aw sa'an min sya'ir. Amin sa mga umat Islam, hati niya, timbangan niya ini 2 kilo iban upat, 2.4 kilo. Hawak tu tanyo biyayaon, lami marayaw na inamuin, pag lang sa mga kaulaman tanyo 2 kilo iban tunga, sabab inamuin kilohan, ang waktu magkulang,
na lawi marayaw nin lumabi mga umat Islam para man sinallahu ta'ala faman tatawa khairan fahuwa khairul lah. Isiyo-siyo in nagpalabi sin baranja niya na yatuin labi marayaw kani mga umat Islam. Na ini wajib mga umat Islam ha siyo-siyo na makakaus. Siyo-siyo na makakaus dahil nga bangsa muslimin sarang nila sila tumunay mga umat Islam. Na in waktu sinamuin zakat fitra ini mga umat Islam lang si mga ulama waktu wajib in pagtunay sin zakat fitra tajibu zakatul fitri bihululi lailatul Eid. Wajib in pag zakat fitra in waktunya waktu amuin sadlup sugana konsumun na in adlaw hari raya. Wajib nin hukuman ni mga umat Islam in amuin hatinya waktu zawaj, waktu jari na in amuin magtunay magtukbal sin zakat fitra amuna wa huwa ikhrajuha qabla yaumil Eid bi yawm aw yawmain amuin dua adlaw atau hangka adlaw hawayruun pa in adlaw hari raya. Inyat mga umat Islam atinya amu yatin jari mga kiulungan sin Allah waktu manjari na ko magtukbal hawak tu amuin labi abdal magtukbal ko sin zakat fitra uno mga umat Islam waktu ada ifadil wa huwa min tulu'il fajri yaumil Eid ila qubailis salah amuin hawaktu adlaw hari raya na yaun hawa pajar hari pa sumakat in magkukutba patas mimbar hatinya di pay katunay in sambahyang amu yatin labi abdal mga umat Islam lawa kun tanyo in mga silabal hajat sinamuin zakat fitra ini amin biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis dan kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri biardu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat fitra tuhratan lisaimi min al-lahwi warrafas hikasud siya taw magpupuasa daing namayan amin luug lama atawa amin mga kasaan niya bisara lakat-lakat wa tu'matan lil masakin iban kakaun si mga sila tao miskin tag mustahab man addaha qabla salati fa hiya zakatu mutaqabbala na isiyu-siyu in nakatunay sinamun zakat fitra awayron patindugin sambayang amun yatin tiayma amun zakat fitra wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatun minas sadaqat na isiyu-siyu sab inamun timunay puasna in sambayang Eid yaon na nya itong dakuman sa mga amun ordinary sadaka mga umat Islam na mura-murahan mga kiulungan sin Allah hatinya amuin magparuntungan kita niyo dahil nga mga ginisan babara pa ibadat in zakat fitra ini na in mga kaulamaan tanyo hati niya ikaw na magpira doon hayaon bukas biyan amo yatin labi marayaw mga umat Islam amin pag zakat fitra tanyo amo yan mga kaulungan sin Allah inamuin hati niya ipag zakat fitra tasama mo yatin kakaun sinhula tanyo bukas mga umat Islam piun mo na in labi marayaw bukas sabab inian ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala adapun bangsin na aun sa mga kaulamaan tanyo pianakan Ahmad sa Imam Abu Hanifa jari ning kima mga umat Islam sumakaw into madsabyat to kanila kakaun mga umat Islam kakaun inamuin kanila amu yatin lawi marayaw mga dihawla tanyo amo na bukas na mura-muran mga umat Islam magbuli raya kita nyo sin karayawan amuin yanug harasin Allah subhanahu wa ta'ala dan di alaman si bulan Ramadan nas'alullah ta'ala ay yakhtima lana Ramadana bil itqi min niranih wa ridwanih Allahumma a'id alayna Ramadana a'waman adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi khairin wa salamin wa sihatin wa amnin ya rabbal alamin وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله